Davno sam rekao, Zura nije za jebanci, al vas da problemi sa ugroženim bosancima, iskompleksiranim dečacima koji liječi samo batna. Sada moram i ovog sidati pred svima, šibat lancima. Jes čuo Amityville horor ili finalna destinacija? U ringu sa mnom dijete, ja sam ta kombinacija. Sitan si kolja, si se mučko u ribljim jajcima. Moraš biti kreten, dolaz kačat sa prvacima. Kada čujem tebe, mene napušta motivacija. Inače šta bi ti radio, ganjali bi me isto Mladića. Pričao sam bio dole sa ovim nekim brčacima. Po Brčkom te pljuju više nego kale po dancima. Svi bježe od tebe kad se snima kolaboracija. Tvoj stil im paše ko što Srbi pašu Albancima. Kažu pun si govana, isto kineska populacija. Pun erora, kom i te treba reformacija. Gdje je ta organizacija, ti čista improvizacija. Gutaš slova i krekećeš ko da se odrastu sa žabcima. U ostalom nismo nivo, nici moja generacija. Da ti pošaljem buraza, ale ne de odzibaci ga. Da pitam sudije što me stave svakim papcima. Tip je toliko puko, juče pokušao letit s pravcima. Na koridoru kuši kurac, turistima i strancima. 3 kurca na sata, 5 maraka mu satnica.